de she me mama kwa ba e de ba attention TV so moa modoba PSC na natili na ene masa aba mu fie amene mo e ba betwetwe enkomo attention TV de bia mu nim se ye ba mu fie mo how how ene ma ye di ho achiye e brebia wo ye fie ene ye ne mu etwetwe enho enkomo na obi anya ne ho entiase wo subscribe na wo comment na wo sene wo comment na ba ye be kan ma fe na wo like so na wo share amaye o attention TV so me twa me ho na se me ba mene mia mjebu ncho ba ko pe me papa menya no fia me ba betwetwe enkomo me twa me ho abasese enkobe besamu akwa ba ediba attention TV so ene menya openye kese ewa ha Reverend Samuel Odro daddy passion mu akwa ba ediba attention TV so we should na pacho what is say na de nyame adom me ho ye adade no wifo e de radias no so sa wife me da se amete won kan so ache ehwo adwuma ni ntia ase mu adwuma ni ntia da se etu nsafro na oje so na obae amen musu da wasin so say ofre me so nyame hira mo amen na de daddy asema e da pon so a menu mienu ye ba betwitwa na ye de aho ni afa bi na di aboye bra enene metonsa efre nti ba be wo ensam no twetwede ewo efie ha ene dade ye Kristo sumu relationship wa koso ewo asori dem enyum tofo atwe mo ho mpena omo wo banfo atwe mo ho mpena asofo ne singa etwe mpena asofo getua etwe mpena dade ene enuti ne efre eba de radias nko amesempa yade a ekoso ablambodi mu na yade ekoso Kristosum eka nipa ho na nyame so de bo eka nipa ho enti akwansa de bata nipa ho na Kristofo de no se wan memu na wan hwini ya unhu ni ye enso no omo na atwempra pa ba wiasefo de no che se ye yi animu na wiasefo de no ye hu ba sabu se Kristoni ene Kristoni twempra no ebe din ne din ni se ye wonyame fie a ye nsusu bone ma obi wonyame fie se me no nyina wonyame fie ne bia ntuna me yesofo se me no nam a ye nsusu bone ma se me no twempra enso bia me no kokua mu de ne ye twempra ti ebe ye din se obehu se ebia Kristoni we ni Kristoni we twempra ba nso unhu a ana wote a ekisa nti yade a ekoso na enya de to betimi atwa enya de to betimi atwa that is say enya de a eto ebetimi atwa yenya no ha de ye be ye dai na eto atwa dade osempa de nyame ase adekonti ameka se enya de a eto betimi atwa no che se meka me kan se Yakobon de eka nipa ho tawa Adam request ye no so hia ne mfe no ebe ka ne ho ti ebe ka ne ho no nyame de ma no ti eka nipa ho eka Kristosum eka blabon ti adekonti am se eto timi ntwa ne se me no twempna se enye adwensa kye bi e beba amenu me ho a betimi no atwempna ne sa akosi se aware se entimi ama aware ma betimi agyawo mi gyawo a eden a mekwa kofo bi fofo nti no nti na meka se edin se tuo betwa na se tuo betwa na bia me no mahu se ba bi ekono ekoboni mo se mu nyawan na metimi atwa na se maware se maware kra na no nyame amamu a ebekoso se asofo bi nkura aware so sto twempra enim tufo bi aware ba sto omo twempra yes nti dade me emfa no angle we say eko sofo elaya nso so be na benya ewo members na mo hye na se sofo ene member twempna anase bia sofo ne singampo twempna nso so be na benya wo omo hye na se no so be na benya wo so de nyame ase nyame afamudie no ene ba nwuma afamudie a ade a nyame de mawfo ne ma de Yakobon na de maw bade a wo si ufi upem se wo de mawo ma na efi upem tie hon na nsunsuanso betia de aba so se me ne wo twempna na me yesofo no aye asori bana singa no
nsunsuaso nko asafoma ne so okay adiko jam nsunsuaso nko asafoma ne se eye between me ne wo emienu if some platform na akwa se monya apam bi ti eminu mienu ti minu mienu na se ya nhwe ne yi a ye mu baako nsunsuaso betimi ya den akọ ne so ba mema ne de e be din se nsunsuaso betimi akọ mema so okay yes na daddy eba ne sa waduma chede no esonte sofo no se sofo na yesa aduma chede na nyame ede ama no dia o sayawe wabubu awutime esori bibi oye nsentrani sa nyame anyim firi won sa se wo yesa de na na e wo nyame fie yankopon hira nyame ma aduma chede a onye okay ana nyame de aduma chede chewa emfiri won sa je se wawu afiri asase we so okay by say aduma chede nyame de ma na bia emprantwe no ebia de twi rough wo ye machine rough wo nyima bia fotogra adom no eba fam ejo ba se nyame agede nyame nyi aduma chede ba adom no ebrase eba fam ti se wani ba ho so na o kai se nia wo de aduma chede ne ye ne nye na ko nyame no de mpai ba o nyame sa pejawo ye ti aduma chede de nyame onye okay nyame nyi aduma chede okay. Reverend bebre na mpepe na ye bi no kase asofo bi most kramete wo ma no so mtim kase se me ni oba eye bibia ansa na meba nyame fie no je se me ni nyame wo apam bi a me ye bibia ode be cheme e bia me de bibia bubo na me de adware nti se me ni oba na ye bibi kra na hwen ka me bi asofo bi wo ko ansa na beba sho ko be piche ko ne girl be da hotel Muslim conferences mo kwa esida bebre na ekoso obo so me dware we na me ye nti me ni is between me ni Yakopon eno so e de nyame ase bebre ka me kura mati bi ba ofre no e wo de nyame kwa bia nyame fa so de frɛ obi ene wo apama e wo sofu bia ni nyame ntam obi wo ho a di obeye no onya ho problem onyame mu obi wo ho a di obeye ne bi obenya ho problem nyame ba se ko ba se enie ma asofo se keka bom di dware ne de bebre ka me mahu bi de bye obetimi aye se niema no ba enye wadwe se niema no na ebia ede sansan kyene no e ba na ode ye okay yes die ewo mu ni se ohun betimi adu enso na ebia wo ye adwuma no okay ohun betimi adu ebia na wo sayare ohun betimi adu na ebia wo hyenkom awo na so omo wani ba ho so se niame ye atosin wo ba bi ana maye ro ba bi ebi se betimi ase wo ba ye adwuma na ba nso no ebia wieye no nkokora bi onim ya beto ebia nsusu aso betimi aba betimi akofo yare betimi akofo ha bia blo enu bi na na de ebia nso hetoto asofo no esa tam no fi se enwosra no ho no ho jira na so yes tino opportunity no okay Reverend Amiati asese we saade na waduma chede na no etrope ujina popita chi na ne wo bo here ba na ndi se wo sane yawe na emfa he wo be kanchia he emfa ne wo be ye bia emfa Reverend na eba na asofo nketewa ne so e ana so mu sua ye mu sua papa ana montu because o mu di o mu shui ya hyenhyen ene na etija na ne no makonkon no mu so di o papa chi ene o mu kwatimi ko buki e ma ne e ma papa no mu ya no mu so afo mu de no omo so e ya me shira pa zo bi sa kwesi se udi so pani achi a ono de ne sa eto so ti sa mantin na ole ya ma no papa e woni mu no obenya bi boni e woni mu no obenya bi ti se sofo ne pemasem so pensa no operi openija mo no de ne sa egu so no sa de na no obenya bi se oye ne e fata ye ne se ye de tinya sa de na obenya bi enti no enya wanwa se tuwa no betimi ayesa na obi won so a sofo no kura fa ne sanwunu so a ohwe ablabo na sofo no bɔ ne ye no ye na wa peke no no so afa se esu no no so dia anante okay obi o peke ni sofo ohwe ni sofo life bi obo sofo ni je bi e ma se no afa se esu no then one way ya obesin ni pa no one way obesin so be ye ma se na bro ne de ne so na jensem sanity okay okay nje se penyi ayeti se de odi akire no esua de odi kan enantie sa dade na wa me esua de
na wodi ewura deep akomo na eyese obetwe mpena wasori de mansa na wawale ana nyamishira se wabisa sa akwashin wi asem we da bia asofo mpanifo no bi ka eba nyankopon afamudi a onyankopon nim se eyema ana enyema ba nipa famudi e nipa badwindwin se na eden ansa na one ne twen plan ansa na waware ba me de metimi aka se udo nipa no na obeware no ani gine ho de a so far as wa hunu ade ntina unko yi wanim e mabusua ne se modihie yi menene ne wo ho na me pese tu aware anamon enti se muhu bibi saram ti bibi sia nyo ansa na ode aba o so opani anim abeka se o pastor me pese obai ana obai me pese me wana na me tu ana mo se enti ya no de basa de a nkenye hu e basa de enye nwanwa sinse ebia mo de besie na hu na ekoso wo ti bibi sia na de enumkwase ene felie e ba no si reverend no pa me aches eye boni ana enye boni si yebetimi atwempena ansa na ya wale empena twe de ena na mdi ganka se eduro ntimi ntwa se openipa na fan betche osofu pe se me de ni betche me sofu pe nyen se yegusu ye ko ne ewa oni tue ne na ehim akaba ehim ne ye yokoye ni ma no adgoja se on fan chiro so openi ni kura na ya de ya ugusu a oye ko ba de bia obi beye adanhie wo mu no se asem kura si ni ye ka odi adanhie se nipa ne kura de me ba manim ana nipa ba manim be kire ni ti me kura me ya we ti ho ne kura no ani die bi ani ebuo bi won ti no ye enye hu sa sinse obeye ade na obi ani ana obeye ade na omo obi amane ti ekopia okura do na no yem susu e den ai odi emra se ye ma ya wo mo kura yi se oba edo bi be kire so da nipa na pese me ware nipa we na pese menene bob na menene antintino ti BBC a o flo ba no nimba bia wani ye den e kire ba se o mebo wa mane on kan hwe kiro no ko BBC a okura unu ho e ma e yo ma se na we de kwa be so na fa so ye den e ba ye nti se o ma so peniti ana se o ko ba na busuam a eno ye so se me kura ka so hu oba fa ne ko busuam na ko bisa na se na ko tu ti se kanu mo ye eno mo e ba bua e we Christus ne reverend a Christopher ye penokre de obema bebeba bebisa wase efre o maame ho ana obeka osofo ho asorefo no be wontwe ne we ni we ye de be e twempra bebisa wase no Christopher ye penokre ana se ye penokre mesa eko reverend ho mebisa se anya bia Christopher ye penokre e we mpratwe mu ana obi ba bia me kra metie sama se o mpese me no ba na etwempra wa sori a meko na se members ni ehu a enye hu ana reverend asem sebe nyame shama Christopher ye nyaatwo adekunti ameka se Christopher ye nyaatwo ni se Christo ni atwempra o yesenia entisa o yina ni se de ade na entisa na se ade ne kronkron so na wakon enti kan yie mu de ke beye se wahu obi na pe no e wo Christo mu na o de abekire anase o de akokire o ma no papa se enu mu no ke eyema ye Christopher nke enu mu beboa yen esin se wo di besie ansa bibi besie ansa ti bibi sia e basa na jinsem na ai ene ma asole kura no emu chiche asole yi members ni bi ye den efiri so obi jiwdi se sise o sunyami pa on sise o Christo ni otunu pa on se ko basa e bre asole na se ba se utimi yi wanim e bo pastor mane e ma pastor ne kura tu na kola so monko na mfa nko chia busua na monko ka e ba se bibi pia pastor ne kura wo ho ahode se o ka ho asema o ni se simbo se me bai na di ni pai be kire ni e be ka so pe so no so nti we die enya asim bia na reverend so oba na obebo wa mane na ne ho enso ya awa because obu o betima tena be 4 years so because o church worker obu ha obobo ha o ye nimtuni e wo asorem odo oba be kire osofo e bia 3 years 4 years na onware no ba wa be ka so we agya oba we na mene no e wo obema we na mene no asori panyi agya no den na ya mo ye fa
one thing is awale mfiti pleko pe eni aware obi anu a we fiti pleko pe se oware osikani kura na ode ne ho no kura no o fiti pleko pe se oware aware ye ntoboase kasa kire kakra na mu di study mo ho na mu tu mo ho fo enti ebetimi abase ba 2 years kura no na mu busu amu check mo amu hu mo ba mu na se mo be hwe mo so yi se mo ma bibi nkoto mo na mo ma bibi nsi e wo kwan mu e ko ba sha na ne ha twen ba se mo hwe mo so yi na mo hwe mo kwan yi na mo hwe mo ho mo study mo na mo tutu mo na mo na onyankopon na o ka mo no be boa mo ama botaye esi mo ni so na ye den abam. Reverend edawanu ase onyame ehra na onyo kese ene wa me asua de bebre reverend say yempere ye ho enware oni obi etna se anya se ofiti ya se o mekoware no be 2 years 1 year 6 months kra na okay yemfiti prekope enware osikani kra mfiti prekope enware because ka na abakoto no kra de oba na tene mu kra na yemfiti prekope na aye debe okoto ye obadwen ho be ka ho asem aye debe ato ho ansa osofo se o twe empena enya ema empena no enye secret e wasori mu bo wasori mpanyimfo amane anasa osofo panyi amane na bibini a ochina asemti ena mpanyimfo se ye duru kwadu ho se omo dodom duru kwadu ho ye debe omo jam ho se na bibi to wo because oh we kura de ne be ye de be kire me nyi sen wo ho obi ayo so ene me mistake na ba enye mistake bi a wana akofa na ne ye bibi nti ene wo ho de aseme police nsem ba se ne o betimi agina wachi na bibi ene o betimi aka bi amount reverend ida se na wasori no e wo hefa ene nyame ase asori no enya okay enya ba bia mo pa ya bo CP na ho area okay no bi pe wo che kwan so no pese no kasa na mabeso ena obenya machumda se bebre so de sa kunyama 0243 87 69 74 Reverend Nyame onyo kese onyo free adumu enko adumu ese ye free o na wa mu ye nimtia na otutu o na efrifie na ode bae na obesom ye na obekire ya de ema ene yeti ase wo somfo na natili eni meda ahwefo nyina ase mo amode mo comments eba ya yentimi enredi amamo no da se ne ye be redi amamo fefefe mi kru ni nyina meda mase editor sound mi manager obia meda se uncle Uchi nyame enhrawo wo de bia wo na wo tutu bibia wo ye emamem Attention TV ma opportunity for serious acting opese obey actor anase acting obetimi e de wo comment aba anase obefrey afa 0247 136629 0247 136629 ofra obeje osefefe no mo no atwetwe nkomo dasene yesan ebehia ewo Attention TV so bo so funa na tide makramu